Leo ni siku tusemee kuhusu politiki ya Kongo, sio Kongo yote, tutasemea juu politiki ya kwetu kusidi Kivu sana sana. Vice gouverneur wetu tena gouverneur à l'intérim bwana Jean-Jacques Elakano. Tufuate hii video kwanza, alafu ndo tuianalize. Amuta tukataza kuanalize, just analize tu. Kama tutasema makosa, mtatuelewa. Merci. Sidi Kivu na Maniema. Wasi ndio wanalomba, wao na balomba kwenda wapi? Baki baitikia hiyo na fere taishi. Mais Tshisekedi qui est du centre refuse, il dit non. Et pire encore, même bale betu tulikuwa na wazia aseme tuko nabo, asema batoto yetu. Kumbi hapa kwa kiapo. Kabila leo kwa tupiganisha ni bongo ni kweli. Alors, mtoto alirudilia kwabo. Si mtoto anafinira kato komalisha mtoto. Unakomalisha mtoto na komalisha katasahau baba yake. Atakumbuka tu baba yake na tenda saidia baba yake. Leo vitu yote vinakuwa wazi na vinakuwa mchana. Haiko hivyo. Alors, tusidanganyane. Papa Bita anauliza ya kwamba patrie iko en danger. Gouvernement ya yetu inachunga nini juu ya kusaidia? Bon, mimi nawaza Papa Bita, hii konferensi haiko okazio ya kusema masiri yote yenye kunafanyika. Ukitafuta kujua kia niona kibinafsi, nitakuambia mawili na utapiga kicheko na utafurahi. Vyenye fashiko nafanya. Nani Ezekiel anasema aye nilisite Banyamulenge. Papa Ezekiel, moi je ne suis pas hypocrite. Mie niko représentant wa chef de l'État, niko wa école ya Fashi Beton, niko wa IDPS, na siwezi enda tofauti na president de la République. Kama rais ye mwenyewe alishasema kutamka hadharani ya kwamba Munyamulenge ni Mkongomani. Alisema ye peke ile Munyamulenge. Unataka mie niseme tofauti? Unanitakia bwema? Unanitakia? Wewe tuambiane kweli. Wewe. Okay, kuna watu wengine bana kia kuharibishiana. Wewe, tusiharibishiane. Wilonja anauliza aseme msaada ya wazalendo, mbona tuione hiyo kesho ya Wilonja na Patrick iko sawa. Juu Patrick na anauliza unité ya wazalendo. Mimi nakuelezea hivi ndugu yangu. Ede ya wazalendo iko naanza kuya, mie niko na iona. Dommage que tuko na batu wetu tuko naongea nabo ba mingi hapa abiko peut-être mubale bazalendo. Nilisikia mtu mwana aseme ile ede biko napatia tu. Tukue extrait ya video yote, mi fasi nyili ninterese ni akaka extrait kenye nilikuwa kuwa presente. Na kama gisi na kwa gana bambia ni analize, na niko na analize tu, atuko pale, tukatazwe kurefreshir. Kila mtu iko pale a refreshir na kwe kupartaje maide yake na vengine wenyewe watakuwa puru na wenyewe watakuwa contre, ni sawa. C'est très difficile tuje kuconvaincre batu bote. Na mtu akishakuwa mtu wa publique, bana kuaga pale, ba mukritike. Kwanza, felicitation kwanza kwa bwana honorable Jean-Jacques Elakano, vice-gouverneur en tant que gouverneur full à l'intérim, na kufelicite kwanza kazi yenye unafanya. Bon, objectif ya video yangu nataka nikuye kuanalize hizi information. Kweli kwanza, cha kwanza, je pense que uko bon communicateur, hakuna kwa kupinga, uko leader, na kwa sasa hivi una confirme leadership yako kukutana na contexte ya contexte politique yenye tuko na vivre emo si watu wa este asasa Musidi Kivu kwetu
So bwana gouverneur, kwanza ulifanya mzuri atanke tala yako, atanke juriste, avocat, bon communicateur, tena kufanya sijui kama ilikuwa conference de presse wala ulikuwa na majibu ya ba journaliste, wala peut-être ilikuwa occasion ya kuongea na population ya Sud Kivu, en particulier batoto ya Uvira na batoto ya territoire ya Fizi, comme siège ya gouverneur ya gouverneur Sud Kivu ikingali hapo Uvira. Bon, mimi atanke mtoto wa Sud Kivu, atake ndugu yako, atake mheshimiwa wangu, mimi niliona kwa hii occasion hapa, peut-être communication, mimi siwezi kukushauria weye, lakini peut-être nitaweza, ningekuwa tanke mimi niko conseiller wako en communication, nitaweza kwenda kuseme bana, monsieur le gouverneur, kumu contexte u situation yetu konayo asasa sisi batoto ya Sud Kivu wala bakongomani, kuna zingine parole utaweza kuwa na zievite kufatana na situation yenye tuko nayo kwa sasa hivi. Napenda kusema kama vile ulisema montoro wako kweli ni President Tshisekedi, kama vile montoro wako atanke president wa kutoka munania imwekole ya IDPS ya Tshisekedi. Mfano tutaweza kukupatia kweli, parmi ba président africain, Tshisekedi c'est un bon président, un bon communicateur. Bon, tutaweza kusema c'est un bon communicateur. Ataweza kuwa na erreur zake, lakini parmi mbao politicien kwanza congolais, Tshisekedi c'est un bon communicateur. Anajua communiquer, ni eloquent. Sauf kwenye anaendaga kukwaza bakongomani, akienda kujibi, akienda kuongelea, utakuwa ukuta mukestio wala mudiskuru yake, akienda kumensione maneno hiyo mbili nina kuaga na kuruse wala na déranger sana, surtout diaspora congolaise. Akienda kusema par exemple question ya Banyamulenge na question ya Vital Kamerhe, parce que majorité ya bakongomani meme quelque soit benye bako mu Congo kwa sasa hivi abapendagi Tshisekedi aende kugusia question ya Banyamulenge, na bana kuaga na mukole yo makosa sana. Question ingine ya pili inakuwa ni question ya Kamerhe. Quelque soit Kamerhe alikuwa akite kuhusu juu ya justice, ba Congolais surtout benye bako mu diaspora abakwagi convaincu, peut-être ba inconscient. Juu ba Congolais bote benye bako mu diaspora banajua Kamerhe ni mwizi. Sasa hicho kitu kinakuaga na shusha kote ya President Tshisekedi kuba Congolais bote en general. Asasa benye bako mu diaspora abapendagi penye haiko fasi ya kwenda kuongelea vya Banyamulenge wala vya Kamerhe aende kuongelea. So kenye nitaza kukwambia, quelque soit ni najua wewe uko eta, uko autorité, uko representant wa leta mu Sud Kivu, lakini kenye utajua uko na base yako. Na kwa sasa hivi kuko kama vile question yo ya Banyamulenge ifuna kwa sana prida sana kwa kujibu, porque mu situation yetu tuko nayo kuna watu bako na madonda. Mimi nilikuwa naona ile question atake grand politicien aungijibu hiyo, wala aungiingilia en profondeur mpaka umanifeste na imuru. Ni kama vile utaweza kwenda kutonesha bidonda bya bandugu yako, sio bandugu yako babembe tu, meme bandugu yako bavira, batoto ya Uvira, hata hata barega au bangine ba Kongole tu ba Sud Kivu, tofauti na Banyamulenge. Sikukuwa naona kama mimi kungambo yangu atoka haikukuwa nafasi uje kuongelea question Banyamulenge na avec Imuru na ukachukulia kama vile ni blague. Moi je pense que ilikuwa peut-être question siège, na la prochaine fois nitaweza kusaidia ushauri. Je pense que uko na ba bon conseiller surtout matière ya communication, na kama bako ba bon conseiller cela veut dire ni mimi kungambo yangu siko na kulaumu wewe, nitaweza kulaumu conseiller wako en matière ya communication. En tout cas akuwe na kushauria bitu vyenye utaweza kusema mumase na vyenye uweze kusema mumase. Question ya Banyamulenge vraiment atanke mheshimiwa usikwe chukua na rejeter sana, parce que meme ba leader babu wenye tunaita Banyamulenge Bazarias Rubero wala Babizima Kara wala ba Moizi Nyarugabo, hautasikia siku moya apatie babembe credit mu question ya interview wala munani zake, apatie babembe credit wala Bafulero wala Barega.
So najua kweli wewe ni homme de l'etat, mais kuna vingine vitu kwa sasa hivi mheshimiwa hauwezi kwenda kuvikamata kama vile legere na ukuwe na evite question kama hizo, parce que useme aye kweli hauwezi kuwa netre, lakini wewe ujue kwanza wewe kwa sasa hivi uko na credit mzuri sana, kwa sababu wewe ndio umeponesha batoto ya mingi ya Sud Kivu. Ni tete wewe kuja kumotive tena bazalendo wetu. Peut-être leo tungekuwa nasema Banyarwanda au ba M23 au ba AFC bangekuwa peut-être kuma niveau ya Kasai, au peut-être bangekuwa shakamata Kinshasa. Mais grâce yako wewe kuja kumotive tena bazalendo ya Uvira wala bazalendo ya Fizi wala ya Barega, na ndio maana tena balikuwa active, ulikuwa kubabuste. Kumbe kwa hii periode hivi en politique, ndugu yangu, amkwagi kado. Ni wakati ya wewe kubatire image yako. Kubatire image yako. Najua kweli wewe uko representant wa IDPS mu Congo wala mu Sud Kivu, mais wakati mu politique amkwagi kado. Ni wakati wewe quelquefois le malheur est bon. Sunona leo hivi bale bote mlikuwa nategemea par exemple ba leader benu ba nani ba INC wala ba ya Bahati Lukwebo ABC kama ndio ABC kama vile Bahati Lukwebo nenda kuta ba Vital Kamerhe ni ba député, mais abana fasi nyi bana representer, parce que fasi nyi bana representer leo inakamatiwa na baasi na barebele ba M23 na bako silence radio. Kumbe hii wakati atanke na weye profiti wakati kubatire image yako, parce que fanya attention na communication. Kwa sasa hivi wewe uko tegemeo sana la batoto la Sud Kivu. Unaona ulifanya kazi ya mzuri na uendelea kufanya kazi ya mzuri. Kumbe ufanye attention, utaweza hata population hiyo population ina kupigia makofi. Kesho ndio itaweza kuja kukuaire, na surtout hii point ya Banyamulenge ukuwe na kuwa nayo attention, kwa sababu jusqu'à maintenant mu situation yetu koemo hawezi kuja kuconvaincre Bafulero, Babembe wala Barega uje kufanya nani imuru kwa question ya Banyamulenge, uzidi kwenda kuchukua au hata 45 seconde uko naiongelea. Donc wewe ufanye attention, najua kweli uko mtu wa leta, hawezi kuwa kama vile milita simple, mais kila mamba na kivuko chake, na wewe uko na base na utaweza kuterere wengine bote, usitraire base yako. Parce que kwa sasa hivi ukingali na confiance na population, ukingali na confiance na population, kama vile ushauri wangu monsieur le gouverneur, ni wakati ya kubatire leadership yako. Ni wakati ya kubatire base yako. Ni wakati na wewe ya kuonekana bana, na wewe kumbe utaweza kuwa lidere wa Sud Kivu, utaweza kuwa lidere wa Mkongo, kwa sababu wewe cha kwanza uko na force appui tu ya bazalendo bana kuapuie. Hakuna mwingine grand politicien kwa sasa hivi mwenye ataweza kuwa na impact ya kabambi kama wewe mwenye uko na soutien ya bazalendo. Kama ndi bazalendo, kama vita hivi nasimama na bana shindo kuendelea, ni juu ya bazalendo, na mwenye na supervise wa bazalendo ni nani? Ni wewe atanke gouverneur. Kumbe kwa sasa hivi bana, wewe kwa sasa hivi uko natizamwa na kila mtu, uko etoile parmi ba politicien etoile. Kumbe ufanye attention, usiendi kupoteza ile etoile yako, jua kutaka kusatisfaire imwa communauté yenye kwa gina kuwa satisfait maisha yako. Na kwa sasa hivi unaona image avec ako kanani ka extrait kenyu disema jua Banyamulenge tu penye ebo bana kuaga hapa kwa gina akili bataweza kukata kali ka image. Munaona mtoto wa Babembe alikonfirme sisi ni Bakongomani, mtoto wa akondoka ataweza kutembea mdoka bana bataenda kukata Banyamulenge wala Banyarwanda. Aseme munaona gouverneur mwenyewe alifanya kenyewe bataweza kuona katumikishia. Sasa unakuwa ukuta kwabo bataona ni victoire, mais sasa hizi zingine kabila hizi zitaona kama vile ni trahison. Video yangu siku ya mrefu sana, narudilia tena. Batu ba mingi kama bana mchukiaka Kisekedi mu diskuru yake akaenda kuingiza question ya Vital Kamerhe na oro Bakongomani banajua kweli justice ilibatraire kuhusu Vital Kamerhe. Sijaenda kusema Vital Kamerhe haiko eti ni mwezi, mimi siko jiji benye balimwakite ndio banamuyua, lakini jusqu'à maintenant kuko Bakongole benya bako convaincu na justice kuhusu Vital Kamerhe. Kuko Bakongole benya bako convaincu na diskuru ya president juu ya kuhusu Banyamulenge wala kwenda kusemea Banyamulenge fasi ni kwa gifasi ya kusema Banyamulenge. So kifupi
uevite sana ndugu yetu, wala nitaweza kwenda kulomba recommandation kuba conseil yako ya communication. En tout cas, hii question basi kamati légère, ukwe na evite zingine question bale wenye bana kupoza hizo question. Uko grand politicien au uko grand politicien miaka mingi, uko mpolitike, na utaweza kutafuta strategie ya kujibu zingine question. Haiko question zote zenye mtu anakuaga pose anakuwa anajibiwa. Hapana, wewe kwanza ni autorité. Kuna wewe utaweza kuselectionner question, wala ekipe yako ya protocol itaweza kuselectionner question. Hii question utajibu, hii question hautajibu. Hiyo yote tuko na evite juu ya nini? Tunajua banya Rwanda kuma montage bataweza ku ako ka extrait ako ka extrait batakakata, bataweza kujua gisi ya kuka exploiter. Kesho kutwa inakuja kutukole sisi wote babembe, mtoto wao alisema hivi, mtoto wao alikonfirme hivi. So ndio ilikuwa kidogo ya ushauri wangu. Merci sana, na tena naenda kukukumbusha tanke gouverneur mulitupatia kama tumaini we na Peruzi kuhusu matala yetu ya Baraka. Presque tunaenda ku presque 2 ans hivi matala haitafika. Monsieur le gouverneur, najua kweli tuko wakati ya vita, lakini tunadai matala yetu itakuwa siku gani sisi watoto ya territoire ya Fizi wala sisi watoto ya Baraka. Merci sana na kutakia kazi njema na courage. Ushauri wangu ina pale kado politique amkwagi kado. Jaribu endelea kubatiri image yako na kuimprime leadership yako, atake grand leader wa Sud Kivu sasa hivi. Okay, merci.